Yeah, vele ungangenza. Ushasha, 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 ngamenza nushasha, 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 ushasha, ngamenza nushasha. Yeah, vele ungangenzana ngithi ngudladlo wenkayo khona phana sivumo ungarapuzela utsankayiri wenzeni awungeke ungenzeli ngiyakurikida ngudladla. Alright njani sisi uyamazi udladla oh utsho lo leshateli lu umazi ngiyamazi oh uhlala phi ufuna yini ya ngifuna yini asami ngicela ungikhombe sisi kunjani kodwa lana eya ngisalahlekanga lokho engihamba ngithi indawo ngifuna ngithenge umshaqane ngakwenzakalani yo ay ngithi kunini wahamba usamfana serious hey mfazi ay amadoda ushasha ngamenza nushasha ushasha ngamenza nushasha China ngicela ubuye nespanela lesi unumber bani ngani mphathela unumber 15 noma 16 no 17 uyabamba la suspect man 15 ngiboni 16 17 alright ngicela umbambele la asayithola singakuthola kwi20 rand umfana lo mina wenakho okuyimali phela sesisebenzile la sebenzile impela uyabona mina mina umuntu wabantu vele yes kusasa khona labantu yakhumbula izolo bemenda ibhora lalo mfana lo imali ngihlala ngishoti imali mina sengikhona ayikhole kaba seyahamba anti ngile mali ngiyakwazi ukuthi isebenze ukwenza ngathi uyahlanya okay so kodwa hamba le semfuna ukuthenga isigundo manje isigelo straight semfuna ukuqala ukugela abantu mina imisebenzi wezandla vele azosebenza manje isikuphela ya dla amacici kanti kusibhobhodlwana manje lo ngilethele umuntu kade lahleka ngithathele uthi ufunana lawe la ufunana nami kanti abantwana basele nobani ufunana nami dana ngaphuthuma uyahamba uzalibona ish manje ufuna la abantwana basele nobani ufuna wena dlala unaphambe ngesikwelede imali yakhe ufuna imali yakhe mala yethu ufuna imali yakhe ufuna imali yakhe imali yakhe ufuna kubani imali yakhe ufuna ku kimi ngesikwelede ngubizile mina awumbizanga kodwa mbe ngesikwelede dladla abantwana le bayafa ngendlala lo mgwadule lokhu zenini ule 7 years amboni lokuthi yamazi umgwadi mbani umgwadi umntana wakho ngifana umgwadi lokho kuncane ngakujiya kuncane lokho uncane utshe ukuthi hayi wena ngiyakurikita manje ngiyakurikita manje mafubona ngiyakujaya manje ngiyalingwa mayibabo akulabo makhelwana vele babe ngitshela ukuthi ngathatha umfazi onjengawe kukwana nami lapha mina ngiyajanga utshaya ngebike noneni ngiyakujaya khona la hayi ngikhona ngalibona ikhala nguthi linjani baba wena ngiyakujaya mina ngikhona ngalibona ukuthi ikhala ngalinjani ngiyakubetha khona lapho ubona ngiyakuqoqoda ngiyakukokota ngempompyona le ngiyakukokota ngiyakujaya mina lapho kwangazala umuntu ngeke makhelwane ukuthi kunjani umama yena lo ngamjiya ukuthi agcina abantwana le ngiyamangala maye khona la utshela ngomalayitsha ukuthi ubuye ngomalayitsha sokumele ngiqala ukurikitana nawo malayitsha mina befuna imali zawo marikita khona la Bhobhodlwana nalo wena no umfazi wami ogcina abantwana ekhaya le ukhalela nesisi hey azu baba lo kakho right wathi umntwana le 6 years wahamba umntana kusele 7 years wayinkazana ngikhuluma khathi dladlo lo mfazi benginawo kunayena lo manje ngazi uphaphelana ufuna ukuya kwambe ekhaya ufuna ukuya kwambe ngihlala khona makhelwane sihlala lawo iminyaka emingaka hayi mina into ezinjani ngizithandi mina ngiyamrikita mina vele khona la ngiyamrikita vele yazi into enjani ngifuni mina yazi mina ngiyazonda mina khona la nesibuya nesikhwama esibolileyo khona lapho yazi ngithandi into ngithandisisa akudule wena kusegoli lapho ubuzoba umsindo la akudule la yazi ngiyazonda mina sisipini
ngicela umbuzeleni ukuthi uzovakatsha noma uyabuyela uzohlala ngoba mina ngihlala nomvenda la. Umvenda uphi futhi dladla? Umvenda uma somvenda ehlala naye la. Dladla sihlala lo mvenda lo hlala naye ngaphi? Hayi ngiyabona ukuthi lihlangane ngami na ngiyahamba mina. Hayi ngiyahamba. Lihlangane ngami ngiyabona vele ngiyahamba sala nini kana. Uhlahla ungamenza nuhlahla. Uhlahla